President Dakar ki nongelam ka GHADC ki rang bakur bat ki nong shong shnong. Ha ka jing kren jong u uba dhar ulaya ro ya ka sen kur Dakar namar ka jing yo I jingai ka jong ki bat ka jing nang ban pinyat kam jong ki. Ha ka ba ka jing don jong ki briu ha ka rilum jantia ka long 8,000 ngud. Ulapin bana ba ban ai ya ka jing ka shan pisa ka belong san lak tingka na ka benta ka counseling center kum ka jing ka shan na ka benta ka ni ka kam. Emi ka mamardong mo sa bibintu, tigi mamardong hirap ay bika mo san lak tingka, nga bisko sa no, o president mo kating yo pi, kamang una ite nga kud mo kita ofisyo nga, ningong nitu ki giski mo hirap o, kam kadak wiksok ti lang yung kentam, mudo san lak udok, kuha wiksok ti yung pigni, kalau emi ka jing mo bahaw te yung counseling center, wi kam kinang umi kimanle, yang mo di waro, kam gini kamo ba hagawan mo ng tayo ga state yung district yung headquarter le yung ti lambangan ng sanlak gan pila daw tulak pila mayo pila mi ni gefit yung man na gefit ko yung ni yung yibiga utay yung yibiga upendet kaya yung man gule one of the most successful counseling center. Uko Chairman Jongga State Planning Board Uba Olan Singsun hinin kaski ula pentip baka board kaladap ban ay jing menjur bante ya bon teli ki flyover ni ki surok ki bapenyat nalor ha Shillong ban weng ya ka jing nang kiu ka dheng kali hapo kanong ba. Uba sun ula penpau ya ka jing penyat kali ka dei ka wei na ki jing e ka bakraw bha ya kanong ba. Ha ka ba ki jaka kum ka polo bat Anjali ki lalong ki jaka ki bakhap ngya bha. Ulapin pau ika jing sos kem bakani ka sin jam kanyarap ban pen bha onda ka New Shillong Township kalas dang tray kampura. See this flyover. Some of the flyover bridges to be installed in the Shillong city, like this Polo, and then this Anjali. Some of the to decongest, so that the flyover can also ease the traffic congestion. We expect with the coming up of the new Shillong, because the secretariat also will be set up with the new Shillong. So I think with the coming of the new Shillong, I think the decongestion will take place and we can see that the free movement of the traffic in the time to come. Menteri Katanat Puli Puthi ubalong ru MLA ka amlarem uba lakmen rumbui ulaple ka Pedeng Karong Sub Center hasnong Pedeng Karong yakani ka jaka labay tingka hapo jong ka PM Abhim NHM arajar arpaway arpawar ha ka jinglut ka balong sanpausan point sanpau lak tingka ha ka balate ha ka jaka bala ay sungobha daga shnong balate ka daga Village Health and Sanitation Committee. Uramboy layro ya kanika project badong bakalong kum kanuksa jong ka jing ishim benta kinong shong shnong bad ka jing pendon kam hok ya ka jing mangtingka dagbaong bakanika center kanirap ban ay ka jing shakri ka babyang hakalyang ka kot ka khya shikishnong bamarjan bad pinduna ya ka jing don kam ban hap ban lit shadu ki jaka ban ay bajngai ban sha sumar ulakin tu kinong shong shnong ba kin pendon kam ya kanika jaka ay jing sumar bad kyar na ka jing di dawai hi. Mga on kami dari kesoksitar kaban tenatang. Ha kajian ini jangan. Kabamaya kimshene lasnya kumba ingkot no. Kami kaji pimpinan joko komiti ngadaya roh yati markane kanlam kanuksa yaki wepat kisnong kita ba kaji trelang kalong kapal, kaji lang kalong kaspa. Dito ka daw, kane kalong kumne. Nyare kisnong, iwa pinlap, ba kakanejing te ng tampapisa. Menteri Katanat Community and Rural Development uba sostena sotun ulapin bana bana pedengki sanpon reuteli ki CNRD block ha MEGHALAYA tangship hoteli ki bampat yo ya ka office trekam bathamai ki tender nak benta ki te ki jingte shen on sepen lat no
Habakren hadin jong kajing elang ban khmi ya kajingya jong ki kam bat project director ringkat bat ki block development officer ha state convention center uni menteri ulaong ba kajing thmu jong kani ka sen jam tre kam kalong ban pinbha ya ki jing shakri hakithan nong kendong bat ban pentikna ba kajing pentre kam ya ki scheme sarkar kan long ka bayat bet ya denti ula benrap babun ki office ka block kilayo ke office trikam bathamai bat ka sarkar kala tre ratba ban kintiu ya ki badangsa banang kampin bha ya ka jing shakri patba keren sani pha ku ba inang la ban pinbet pinbeng ban ai ka service mo ki mana service ka ba biang tam na ta ki ba nama ka jing thu hi sarkar tolong ba ya ka administration kabajanai na kita kajing to bi ba kampam sunu kendong baro I office chung ki videos babun nila yo ki building thamai teman ta ki dan sa kumba shpultli ki ba mata ki la khot ki tender te ikite ki tender ki ta ki pat lekin kin sesong sai ka tender committee kin mata ki sa tip tak se yo a lot nang ba video ban senang no ikite ki shpultli ki office rekam Karibhoy district kalapnya sok bat ka India's 100-day intensive awareness campaign hapo jongka sinjam trekam ka bal viva mukt bharat ka bathmu banweng no ya ka jing pinya tho ki khenna rit hakalengkari lapelat ya kani ka sinjam trekam haka arphong nyoterik unai weng arajar phusau kani ka jing elap pat ba ka thmu ban ai jing hikai ki shnong ki thau shphang ka jing ma jong kani ka jing le ka balong kum ka jing yu rod ya ka hok jong ki khenna bat ka basha penshitam hapo jong ka Child Marriage Act u Deputy Commissioner u Abhilash Baranwal ula banjir ba ka jing pinetho ki khenna ki badangrit ka long ka jingma ka bakrau ya ka im lang sa lang bat kintu banyo ya ka jing tre kam lang jong baro ban pinlong ya ka ri bhoi ka balat na ka jing pinetho shongkurim ki khenna rit ulama ham ba on penshitom ting ya kinu ki ba pinyat ya kum kani ka jat pinetho shongkurim ensure that no child marriage takes place. Pledge against child marriage. Child marriage is a social evil. Child marriage is a social evil And a violation of law and a violation of law that hamper girls' education. that hampers. So child marriage is a persistent social evil that not only Meghalaya but entire India is struggling with. Ministry of Women and Child Development (MWCD) last year started a campaign called Bal Vivah Mukt Bharat, which is Child Marriage Free India. And 27 November is the date on which it was launched. And this year, we all departments and many other community level leaders took a pledge for making Ribhoi district a child marriage free society. FXB India Suraksha is an organization that is working in different villages of Meghalaya, of Ribhoi especially, and is basically and is working side by side with district administration to try and eradicate this social evil from our society. O Deputy Commissioner ka East Jantia Hills minta kasngi ula pentikna babon gi kena school JNV hakash nong rambai kila yo pang namar ka jing suba bikila bam ka jing bam basniu Henry minta baro kila kot na ka jing yo pang lathung ya ka kinhun tokit ne ka inquiry committee balak lam shakmat balam khamat ru SDO Sardar but kinthop ru I district medical and health officer food safety officer but child protection officer ban tokit ya ka te ka jingja kani ka kunhun tokit kan sapha ya ka kai phot hapo shitayo hadin ba ka jing tokit iki kmeki pa kinongpet ki khina puli bat iki tu ki ba ya don benta hakakam kat balaya thu ba hadu lai phu prangut ki khina puli ki layo pang Henry ondang hab ban penshisha ya ka te ka number o Deputy Commissioner ula pentikna ba onshim ya ki sin jam ban pinbet ya kini ki jingja hadin ba laptikna ya ka daw I received report from the principal of the NV. He called me yesterday and informed me about the issue that some students few days back they fell sick, and now he also informed me that all the students have recovered. And since this is a very serious matter, and we have received several complaints from some organizations also, so I have ordered an inquiry today by a committee which is headed by SDO Sadar and District Medical and Health Officer,
food safety officer, district child protection officer, all are members. So we have forwarded all the complaints also and all the concerns that has been raised by the various groups to the inquiry committee. And as per their terms and condition, in 1 week they have to make an assessment of the situation and provide us the detailed report of any shortcomings that are there at present, and also their recommendations in terms of whatever is required to improve. Ka Jantia National Council kala persyaajur halor ka jingtmu banbo ya ka Shri Cement Integrated Plant Hashnong Daistong East Jantia Hills. Da kabakado ba kadon ka jing ai jaka bean o President ka JNC uba sambor milingdo bat kidukot jong ka Central Executive Committee kilapha ya ka dorkas sya u Deputy Commissioner u Shivansh Awasthi. Da kabakino ba ka kaipot jong ka EIA kani ka company kamyo ya ka jingmenjur ka badai banyo hapo jong ka MEGHALAYA Transfer Land Regulation Act kat kendai spa hanyo paway bat kiwe hijing don kam kat kumkaan kani ka seng kladawa badai ban pensange shwai ka jing yalang patba jong ka MSP CB ka balatmu ban penlong hau benai no pra da ka bamaham bakan sami ka jing kulmar patba lada layat syakmat ya kani ka project klem da penbet shwa ya ki benta ki bedai bat ka jinglong terai ya ka jaka bat ha ka baya dei bat ki hok jong ki pat jiulom wakini ki arngut da wailet gi ya ka MEGHALAYA Land Transfer Act nibhakat kam ka MEGHALAYA Land Transfer Act hawa unu utreri tremuluk le tribal hawa kwa udaya kitau yang wo chakinan tribal ne benta Posenya ginu ki company MK mu yok gi ya ka permission na ka government. Handai hawa pat ya ka jing ya daya thet ya ka khendau man ga illegal claim kanu ka jing yok bor gi na ka state government. Ta hi kam ka seng da dawai na DC wata open sengek no mardor ya ka ni ka public hearing yang ka ni ka company ne ba ka komlek yang ka ni ka company do yu rot ga. UMLA Kamau Kerwat Uba Renikton L. Tongkar Lingba Kamau Kerwat People's Development Association Ula Pentip Ba Kajing Pensyai Pat Ba Nakabenta Kinong Rep On Sepenlong Hakasan Terik Unok Pra Arjar Arposan Hablok Office Hall Mau Kerwat Southwest Khasi Hills District Kaban sedang naduk kapor katway beje menstep Uba Tongkar ulaong bakajing temu jong kanika program kalong ban pentip syakinong rep syapang ki skim sorkar beper bat ki jingira pisa lingba kita sorkar kum ka horticulture fisheries agriculture block bat basin bat banang kam kinti ususho ikarep karyang ula kentu ikinong rep habaro kaway ka constituency banyeshim benta bat ya weru iki menteri Jong Kishnong ba kidei ban pensaprang ya kani khnang ba kinong rep kinyo jingmentoy na kini kisin jam trekam Kwa ban pentip padba bahkan don ka awareness program ha ka santarik jong ubnai Disember jong mata usnam hi hakane ka awareness program indio ban ai ya kejing hikai pada kejing tip syakinong rap jong kane ka dong kathain tham tam mi ke prensnong nan lamo korwat pardu ki dong rewat timi kerpat ya kinong rap ki badon kejing sukwa batip khambha ya ke rukom rap rukom riang kam tam kejing don ki skim na kedeng nang leng ka sarkar ke subhaban wan na kedeng sngi bat pindej ya kendo ya ki menteri ki jong phi ha ki snong jong phi Namar na kaliang jong kena kaseng ke organize kena awareness ke MPDA kala pha ya ke city syakisnong bat kala kerpat ki menteri snong ha ka ba kini banjit katu kena ngot naman lagi snong te nam ta jong phi gino rep ba kwa ban wan kena awareness program sobha ban ikendo iki menteri ban pendrung kete jong phi ban wan kete sngi Kaku Ceprang Mairang Youth Development Center, ringkat ke Jingitrelang bat ke office jong i District Medical and Health Officer, West Khasi Hills, bat ke Blossom CLF Pendeng Omyong, kira penlong ya ke Lempung ai Jing Sumar A, ni ke Free Medical Health Camp, bat ke Jing ai Snobha ya ke Senam ni ke Blood Donation Camp, St. Thomas Higher Secondary School, Pendeng Omyong. Hakate ke program la ai Jing Sumar A, la ai ru ke Jing Pensnot Ho, ya kipat ba syapang ka kot kakya bat la penslori ki breu ban ai snobha e la ka jong ka snam khnang ban kirshan ikinong pang ki badon kamya ka
Menteri Ketenat Power but Water Resources ubalong ru MLA kathan uba met ba lingdo ulalong kum ukongsan jong kate Kelempung. Ha kabau la penpawi ke jinglong kongsan jong ke jing im bat ke jing ko jingkya bat ke jing shimbenta jong ke shnong kathau kat kum ka sen jam trikam. Ngiron kam ban suma. Nang takadaw kwat kya alok bodon kam. Next time tadi they don't tadi lagi kada they go in I still have still comes to the don't go even say one. And simi ben katabu na ka already but kani ka karam but what we should come. Okay, for long flexible toy. Deputy Commissioner but District Collector Karibhoy Abilash Baranwal ulapintip bakatna transport shen concession jaka nakabentaban pinhe ke surok na umroy madan sha airport. Ka sarkar kathmu banshim kumbapra ponsan mitar na baro arlyang jong ka jaka. U Baranwal ulamaham ru balakhang persha yakino ki kamte habaro shilenter kani ka jaka klem dayo jingbit na DC office. Ulapan syai syuk baya kitei ki jingtei bamyo jingbit kiladei lakidei ki bashipor ni ki lakadei ki bane kin omla banyo ya ka bailot ksan. Kani ka jingbetha katrekam na kabenta ki riu shimet bat patba kantrekam mardor hendrei bala pintip patba ling bakilat pathai khobor. So, as per directions received from Transport Department, Government of Meghalaya, the government intends to acquire the land alongside the current PWD road in Umroi Madan village and link it to the airport for providing a safe and comfortable approach road for the airport. And so, as per the directions received from Transport Department, we are releasing a order today wherein any new construction alongside that is stretched 8.5 meters of both sides of the central line. For any new construction, they will have to approach district administration and seek prior approval. Any new structure which comes up after this will not be entertained for compensation unless it has been approved beforehand by the administration. Ka Sarkar Meghalaya haringkat ka jingitrelang bat ka APEDA ka Ministry of Commerce and Industry bat iFoam Organics Asia kalapinlong ka First Northeast India Organic Week kambaya seller meet hanong ba Shillong menta kasngi. Kabalapin ya sok lang ki nong yalam bat nong khayi nakikhatlay tali ki ri u Commissioner but Secretary ka Agriculture u Vijay Kumar ulapin pau ya ka jingkiu stat jong ka jila Meghalaya kabawan hakakerdan ka baar ha India hadin ka Tamil Nadu. But lapin scam biang ya ka thong ban pin kiu arsha ya ka yok ka kot jong kinong rap. Ula banjur halor ka dor jong Ocean Rai lakadong haka perthai da ka boong ya Ocean Rai u babahatam haka perthai. Ka Executive Director jong ka iFoam Asia ka Jennifer Chang kalapin pau ya kani ka senjam kum ka maujam nakabenta karap karyang kabapindon kam dagasbo maryang ha India but South Asia. Dakabayaro eki nongrap kamaupu kum kinong sumar kamaryang. We spoke about the pepper area. So we have almost more than double the area under pepper, more than double the area under coffee, more than double the area under many crops. Under turmeric, ginger, we have increased the area. So the increase in the areas under various crops and the increase in productivity, the steps that we are taking, is showing this. So the first thing that we all need to know is that agriculture is a very important sector for Meghalaya. We are all, and it's showing in the numbers, and it is agriculture that is driving this growth story of Meghalaya in some way. Mentang ini pai hubor na keleng kathan chatay lamingi. UMLA ka Sivasagar ubadeiru unongelam ka Raijor Dal u Akhil Gogoi ulapinlong ya ka jingekhi hakmat jong kayeng dorbar tauan Assam hinne kasngi
Ha kaba uladawa ban itho no madro ki Henry Ujat yaki jat ben riu trairi jong kejela kum ki schedule tribe. Kabakenthop yaki Tai Ohom, Chutia, Moran, Mutok, Koj, Rajbongshi, but T tribes Adivasis. Kani kadai kajing dawa kabalas lembha but dangshan ka kinhun menteri ka Assam kala minjur kajing terwa ban ithu no yaki kum ki schedule tribe. Ugogoi ulakinno yaka sarkar jilla but sarkar pedeng halor kani kajing penslam. देख लीजिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ने 2016 ने बोला था कि असम का 6 कम्युनिटीज को आहूम, सुतिया, मोरान, मोतक, कुश राजवंशी और आदिवासी 7 जनगोष्ठी को 6 महीना का अंदर विदिन 6 मंथ तो जनजाति देंगे। तो जो शेड्यूल है हम लोग का जो शेड्यूल है आर्टिकल 342 का जो शेड्यूल है इस शेड्यूल में शेड्यूलिंग करेंगे। लेकिन आज 10 साल से ज्यादा हो गया है। 10 साल में अभी तो कोई इसका ऊपर कोई काम नहीं किया। Mentang ini pai syik hubor na kelengkari. Menteri Rangba Duk Kari Narendra Modi ulayalam ya kajingelang kebahendrup ho jongko All India Conference of Directors General and Inspectors General of Police ha Indian Institute of Management Nawa Raipur kani kajingelang kebalai sengi lenter kebelas dang henen kesengi ha kaba menteri ketanat ke kampok yeng Amit Shah ulaple kani kajingelang. Usha ulapen pau ya kani kajingelang kum ka Portal of Solutions na kabenta ki kam yada pok kari. Da ka bakdo ya kajingkiu ka bakrau haka banyakun persha ya ki jingle donbor ki kam le no ki jingdi buat bat kiwe. Hakini ki khatway snam baladep ulabanjur ya kajing don kam jong ka jingnang jingtip ka batikna ka jingtmu ki ba shai bat ki babenrap ba ka jingkren ki nierap ban penkre ya ka roadmap nak benta ka policing shaka viksat Bharat. Menteri Ketanat Yadari Rajnath Singh ula ai jingkren hakasngi pinkut jongka foundation course ke Bashispa Halal Bahadur Shastri National Academy of Administration dak babanjur ya ke jingkongsan jongka jingshit rehem ki samla ban kintiu ya karoi kapar jongkari India. Ula ongru ban pin urlong ya kathong jongkari India kabalakiu hapo usnem 8,000 sauphonyo kadon kam ya ke jingishim benta kabamar ya ringkat jongka lang sa lang. Da ka babanrap babun ki kinthei kinkiu sya kedan ka bahe ka bapin I ya ka jinglong bakloi jongki ban no senyang na kabenta ka jat ben riu. Using ula kinturu ikinong tre sarkar bikin yai beteng ban tre shitom ban wanra ka jingkalla. उस समय हुआ करती तब ये न ही इंडियन थी न ही सिविल थी न ही इनमें सर्विसेज की भावना थी। ऑफिसर्स को ब्यूरोक्रेट कहा जाता था, नौकरशाह कहा जाता था और जो इंपीरियल मास्टर के लिए काम करते थे। ब्यूरोक्रेट सुनते ही लोगों के मन में आता है फाइल्स, रेड टेपिज्म और एक ऐसा व्यक्ति जो नियम का बहाना बनाकर कामों को टालता है। जनरल परसेप्शन, क्षमा कीजिएगा, लेकिन आज सिविल सर्विसेज का अर्थ बदल चुका है। मैं आज आपसे कहता हूं कि आप ब्यूरोक्रेट नहीं हैं, आप नौकरशाह नहीं हैं, आप लोक सेवक हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, जैसे हम पब्लिक सर्वेंट हैं और आज आप भारत के नागरिकों के लिए काम करते हैं। Mentang ini pai shi khubor na keleng ke perthai. Ka eryong ditwa kalawan ra ke jingjulor ke bajur ha Sri Lanka. Ha kabala kalashim hadu shispa at pholai ngot ki mensim brio. Kat ba shispa lai phongot ki brio kila jar ngai. Bat kalakta palat lai pon nyo lak ngot ki brio.
Hadian uslap ubalane bunsngi ka jinglong jingman kala kam jai jai ha kaba ka eryong kala kieu shikitan bashate kat Tamil Nadu. Lapan klan syu ika kenhon ai jingerap lingba ki jing ai jingerap nakari India ka bakenthop ika kenhon NDRF bat ki lingsun ki helikopter. Ki bor senshar ki dang betengi ki kampel pelat im banwan ra biang ika jinglong jingman ka besuk besan ha ki jaka ki blashakta. Mentang ini paish kubori lekai. Kakenhun lekai hoki ke India kai lekai bha ke Lumpung Men FIH Hockey Junior World Cup 2020. Dakba penlim ya ke Chile dah nyau la not ha ke jing lekai beningkong ha ke Pool B ha Mayor Radha Krishnan Stadium ke India. Kabailam da u Captain Rohit but u coach PR Srijesh ubalayo ya katak marnong haka Olympic. Kadon haka Pool B ringkat baka Chile, Oman but Switzerland. Ya ka jingile kai ka baar hapok ka ar hawis nam karta lapen long hakeleng ka Chennai but Madurai. Shu ha Germany, Argentina but Belgium kila job ka jingile kai sedang. Goal number 2 and Roshan Kuju doing it yet again to get India goal number 2. Chile came back with their own chances, a mistrap, conceding a penalty corner to India. Mentang ini pet jinglong jingman ka sunbeneng hatura. Ka jingkiat ka long 100 degree Celsius. Hatura ka jingkriat ka long 100 degree Celsius but ka jingshit ka long 40 degree Celsius. Ka jingskam ka hau mentakas ngi ka long hindru phonyo na ka shispa. Haba paipat shenong ba Shillong ka jingkriat ka long 10 degree Celsius but ka jingshit ka long khatkendai degree Celsius. Ka jingskam ka hau mentakas ngi ka long hindru phopra na ka shispa. Kat bahar jawai pat ka jingkriat ka long 10 degree Celsius but ka jingshit ka long 40 degree Celsius. Ka jingskam ka hau mentakas ngi ka long hindru phosau na ka shispa. Kasun beneng kan rang hatura Shillong bat jawai. Shaban poi shabukot jang katup kubor ni pet biang sa shisien kimat ke bakongsan. Pelad Menteri Rangba ke Jelau Konrad K. Sangmai ke Pisa ke ba shispa lai po klur tingkan ke benta ke scholarship jongki hinyo po hajar mut ki kena bat ki samla pulih. Buk maunong rim usembut Menteri Rangba ke Jelau ubak siaw bhalang dhar na ke benta bante ya ke office trekam ke Senpur Dekhar office bat counselling center. Ai jingmut ke State Planning Board ban bu ya ki surok banalor ni ki flyover nak benta ban pinduna ya ke jingtheng kali ha Shillong. Kintu Menteri Ketat ki Kamyadari Rajnath Singh ya ki samla bekidai ban long ki bashit rehem ban kintiu ya kari India. Bat penlim ke India ke Chile dah nyola not hak Lumpung ilek kai Junior Hockey World Cup opener. Tiparlok katung ilapoi syabukut jong kutup kubor jengi mentah ke janmit hadu bina syambiang la syai ke sengi kublai pi barok.